ni ndakuona ni tondu wa gwikija mitambo-ini tukae kwa mitambo nigetha tuthie tutwaranite wega mundu gwitwo mwari wa Ngigi Lucy ona ndakuona very well tuned nikiwa small Nyairobi ni kuria ni Nairobi dogo turi hau uguo ngakwira miroreri wa muthingi thie na mbere na guikara ceceni-ini no ya muthingi na ni kihumo gia gutherema mundu gwitwo Habard Host ndakuona njira nimefika hope sijachelewa show iko top. Asante sana Habard Host unachererwo ino ni njamba gwitwo Mwangi muru wa Gicohi na ni njamba ndathime korona guku kwa muthingi uguo ndirathie neke hiuka mwena uri oguo wa kabumbu na cheza na bali 9 mgongoni kode tondu riu muthingi football team ino kumenya ndi wa bari bona njeraga haria booster ndikauna ngo maguru ni ya Mwangi Gicohi. Gabriel Geshure Kivani ndakuona tuned in from currency. Thank you muno ni tondu wa wikara mitambo ndukagarie guthanga mitambo-ini thie na mbere na kundigira comment yaku kandigira like ugacoka ugashare tigire no washare andu ingi utore wothe kwahoteka Tabarira mwanya ikinya gwa ikinya ngakwira ari kiumo gia utheremana ni Muthingi TV tutinge gutiga muhuko mutheri turatigirira wina indo ukona mali wina indo moko muhuko kila mahali na tutire koguo turi ikane turi na andu maretwo Kuza Bees maratuteithirie gutigirira ati we ni wagia na kanyamu muhuko na Kuza Bees makureheire besha farifari kimanjika kia besha girigana idata rere girigana rimwe ni besha nyingi na machinyita oguo ujarie ngwire uria ugwikara cio Kuza Bees magakuhe kamweke ga kwihotanira ciringi nginenge ciringi girigana rimwe na urehotanira ciringi girigana rimwe wathi hari ha M-Pesa paybill number ugekira ciringi ugekira paybill number na paybill number urekira 825454 yagucokerere urekira 825454 ni nyanya igiri ithano inya ugacoka ugathie hari uguo ukekira account ugekira Muthingi TV wekira Muthingi TV ugacoka ugatuma ciringi 99 ukegira na kamweke ga kwihotanira ciringi inginenge ciringi ngiri igana rimwe na uria guthaka maita maingi noguo uregira na tumieke tuingi twa kwihotanira you are on a high ya kwihotanira ciringi ngiri igana rimwe na ngwire ngiri igana rimwe hinda tariri ni pesa tamu anyita unyonie ngwire uria tugwika tondu pesa ici ni beca nyingi na Kuza Bees matigereire ati ihinda uria rihana muhuko waku nduna ikara utheri magikoeka mweke kau ka mwanya wathi hara M-Pesa gucokera ringi ugathie paybill number ugekira 825454 na ugacoka ugathie ugekira account ugekira Muthingi TV ugacoka ugatuma ciringi 99 na uria urathaka maita maingi noguo uragia na mieke mingi ya kwihotanira besha farifari kaime mitambo-ini thie na mbere na kunyandikira ndumiriri yaku njira imwe no ri kundigirira iki yaku coke ucire andu ingi utora kwahoteka getha tuthie tukinyukitie uguo Tabarira ya ikinya gwa ikinya twambe tugoce watheru thiete oguo tukiugaga hatiri ngai ungi uhana take na ngagikwira ati twaregire mahiga bakamugoca twi muoyo kara hau musifu Bwana. Southgate.